TV pon kan ko lo to ta 10 years back dulu. lah ha Dia kan sini li cubi pon ya he. Amla putih school dun lo non bang gedak girls high school si padun lo class 6 lo piningan ke. kala so usu awda tu bang ko son la Misal, aku so hedi ni long kam nang kerap dun oh ni supi ateng lo kam ajat punoi ni no hak le dam ta chipon he. Amat pini bang ge hodai dam wer be danak en nam ta he. Ini si mane ai ik ta bazar dam jui la aman ni bang tam la putih si dukan chu khuli jalo he. Amalang bang munit do ya lo to war ta he. Mathan keji bon pulo pini bang ge dam chai ya lo he. Aman la to khutna bang pini si puri dam lok le ta. so khotra ge puri ko dak la kan kono polom ni Labang la so gutunam puri ke la flyover ke malong lo dana ke andam long lo angke ke por ke sari baji lo kala so usu ko son ni phang khan la la so bang hang ra jalo he amar rot pen ke theng bulo amunit bang amat kat lo he ama hada kam klem so utpol go goi pu so do he la so martum mama pu si hang la phan ong pu si ke hang la hedi ama hala bang si aw so phan nek chak ma he la tum theng lo ti amat theng ma hala tum bang ne phan phun nang ko lo bang tha jo bai do nang he mo so phan son son pu ya lo aman ne bang ta dam ya lo ama hada bahini ne do arleng so martum he la tum ta na pini dun jalo he angke la polis bang ada la kem la tum guard bang nang cek ma bang jalo sini so usu kan tulang rem ji juga pon bang bangkon la inwe la so hari inwe Koma ada bihari lo ni sini mah, koma ada parau. Osuk yadok tu. Asuk yadop ni, lo usuk yadop ke kuna lo gitu, kopi kam lo ke Lamding sikit tu tangha, angke dak iklem ni lang agari sikit solai. Flyover lo. Flyover la dolong ka bunai. La dak. Lang driver. Lang driver. Lang agari sikit. kan ni dak tulang rem ji pula atim pe ko dalo lo kan Flyover la pini long la kem long lo. Mana la tum berenda long si la son ambu bio tingmati. Allo ta kali he berenda long ngat la son jalo. Tem so kim krai do hadak lo. Amat sok na thodun pak lo he la mi thang party dum ta chetheng lo he la tum. La si la flyover tum asar phan chitong te hedi la si tum bang hadak dam si pinang ko jalo la phan pathan nang ko jalo ne. usu bang ani pon ko son nang thang ni la Ausu bang ki hadak siar dak lon jalo hala tum sinai kol tu lo la hadak diklem dum si la utpol go goi bang sinai kol Colang rem et lo ma made colang rem jipan kabori. kabor ila Kabori. kabor ilo mane ki ot lo he bam nun cek lo pen ki hedi pulo he ama ausu bang charteng lo rot pen ki theng pulo he manang theng ri pusi putha ma ausu bang ta hang re lo ama hala utpol go goi bang ta phudum chet jalo pa ghor long an ki chu dang hut he ama hala bang ne dun cek jalo mama la son sinang kiri ku jalo ama hala bang theng re jalo pe an ge la tum mak si ni phan phun nang kol ausu ta bi heglang no si 14 years well class 6 well lang ko Te non nang litum ke dak thana ka bemba ko pe kam sikire lo nang tum. la so muni ha fire nai ki FR pelo mana tum. non Pipo. ini ni nora so ka kang sai ku pe kang sai sinang ko nang tum bang ta so muni han ki so dak pen in sai nang ko dak si so kan la chuning rilo nang ni na chira kin ni ta lo ni ta karbiarat kan han so ni tu han ta chuning rilo la tung han de nang ko dak si yes bilo la dak pini na ko in sai ko nang ko cha